teaches together. Scripture teaches doctrine, reproves, corrects, instructs, equips for service, makes the Christian complete. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 시작합니다. doctrine pasien thum na ding na ai so na bi thui na ding na so na pasien bi te khoi sakti so ha ko ni na tu ta Happy now,